profile person get killed in front of a camera. The whole world watching till today. We have not arrested those people. Welcome to Ikazilami, the one and only hood where Happy the model was born and bred. Kerata go le dimedisa na leina la ka ke Happiness Mariri o go letseng gona mo motseng wa Mamone. Le tsatsi nna le honor ntseneng ga ke tlile ka mo mosate ka mo difateng where we are going to learn more about Ikazilami. Walk with me as we are going to be talking about what happens in the royal house. Thank you. Re bona ka mo mosate go mme re be re rata go bolela le o mongwe wa ka mosate ile go yena ntate Mogale o ileng gore o tlo re hlalosetsa ka history ya rena gore na re bomang re bua eng re tsa kae. Walk with me. Le ke rata gore re tlhalosetseng ka mogala je re mona mo staging ile wena Mampuru wa bobedi. Kgoši Mampuru wa bobedi ke ngwana Kgoši Malekutu wa mathomo. Kgoši Malekutu wa mathomo ke ngwana Kgoši Thulare wa mathomo. A re bolela ka bogoši kgolo bja ga Thulare re bolela ka Mampuru. Lapa le legolo la ga Thulare ke lapa la bo Mogalajwe. E le go Mampuru wa Lothabesang lano ka Tubase. Mampuru e bile molola tokologo wa mokgatlo wa tekemego Kgoši ka nako e la mmušo wa Bopholokhuruka. Mogalajwe Mampuru o ile a hengwa a iša thapong kwa Pretoria. Le gona jalo sentse re sa nyaka marapo a gona kaena. Re sa nyaka le gona jalo re tsebo nna wa kaena. Mogalajwe Mampuru ba mmušo wa ditšhošane tše khubetšwana e le go Maburu e ba nyaka go lomeletša bogoši wa ga Mampuru mara ga bo lomeletša bogoši wa ga Mampuru o sa le gona. Tatago Sekhukhune e le go sekwati sa mathomo ke yena a go godiša Mampuru. Sekhukhune ke ngwana wa rangwana Mampuru mara Sekhukhune o tšea go take over a re nna ke belegetse Mampuru mo lefaseng mara empa e lo lapa la ga rangwane. Kgoši sekwati sa mathomo e ba a swaretše Kgoši Malekutu wa mathomo e le go tatago Mampuru. Ka segagešo a Kgoši e hlokofetše e se a tšwebelega Kgoši ye nngwe e ne le mosadi wa timamollo. Re tšea rangwane o tsena ka mo lapeng lekhwe o ile re beregela Kgoši. Sekhukhune e be se wa ka lapeng la bogoši jwa lapa le legolo la ga Thulare. Motho e a belego ka lapeng le legolo la ga Thulare ke Mampuru a belege ke kgomo makatane e lego lekgolane la mathomo ya tšwa go magakala. Kgoši Malekutu wa bobedi o tšea re go palelana le Kgoši Sekhukhune sa mathomo. Ka ga Sekhukhune a tšea tsema lerumo pele ga maloko a Mampuru a re bogoši ke bja lerumo. Bjalo rena ka sega gape rena re bogoši a se bja lerumo. Kgoši e belega ke mpa ya mosadi wa kgomo tša lebone. Lebone ke timamollo go swana le mmago rena mošopi a yelokgolane la bone maloba ga a tsena mokhwe. Bjalo Kgoši Malekutu wa bobedi mo Mamone ga a go tsebe ga a fihla. Kgoši Malekutu wa bobedi Kgoši Mampuru wa bobedi ba mo tšere a le ka kwa Mphomeng a na le Nyebele. Nyebele ke kgoši ya Matebele. Nyebele ba tšere Kgoši Mampuru a mo utile ka Mphomeng. Go a tla le mo e le gore Nyebele bana ba ga Nyebele ba swara ke tlala le bana ba ga Mampuru ba swara ke tlala. Ke ga ba le ba mmušo wa apartheid ka nako ntse mapodisa ba lata Kgoši Nyebele ba re Nyebele Mampuru ka ena. Nyebele ba fetola re ya o nyaka Mampuru thuba nna mpatšekhwe Mampuru ke mo mentši a era le ka Mphomeng a le ka fase.
go tla le mo e le gore shaba la ga Mampuru le swara ke tlala le shaba la ga Nyebele le swara ke tlala Nyebela ra Mampuru a re Kgoši ya ka tswa bana ba go ba ba bola ke tlala ke ga Mampuru a etswa ka mola Mphudleng ke ga mmušo wa Maburu motšea ba putsamile ba mogoga ka dipere go tloga ka Roselekane mototo go fihla Pretoria morwagwe Mampuru ke ga Jamata tlhakela le mo go fihla morwagwe Malekutu o bobedi ke ga Jamata tlhakela go fihla la dula fihla o Mamone Malekutu o bobedi o fihlile o Mamone a belega mogala bja Sekwati a ekta bogoši bja ga Malekutu morago Sekwati a tla belega Malekutu wa boraro Malekutu wa boraro a hloka lephelo Sekwati sa bobedi a šala a ektile bogoši bja ga Malekutu go fihlela le bile ke ga go belega Kgoši Mampuru wa boraro e le tatago ene ngwatoba uba ya re bušago gona bjalo Kgoši Mampuru wa boraro o ritše setulo ka 1998 until ka 2021 last year e le go 2021 ke ga ba mmušo re tlo onara Kgoši Malekutu wa bone jwale ka Kgoši a re se ra jo re fetša go mmea setulo nne re mo nyadišitše maloba ka di 28 tša October le di 2 tša September ka tšekho mo Mamone mmušo wa rena ro fele matla Kgoši Malekutu wa bone le mmago rena mošopi a dilekgolane la bone ka di 23 tša November o dula setulo semmušo go tlo be go tlhabile dikgomo kgorong ya Mošate baokamedi ka mokana ga bona ba dikereke ba tlo ba re etetše pele ga mmogo le bona bo Barnabas le bona bo Engenas ke bona e le gore Modimo o re bogoši bo tšwa go Modimo ke sa bušeletša gape ke re polotiki tša ra etla polotiki mo ga borena e thomme ka 1912 Kgoši Sekwati Mampuru o rutše setulo ka 1910 go se gwa tšo ge ba le mekgatlo ya dipolotiki bjale ke nyaka gore polotiki e hlompe magoši ya rena ka gobane lefase le ke la magoši legodimo ke la Modimo ke rata go le dumediša re buile gape ke mo ga re bone maphanka ke motho e leng gore o tile ka go rutantšha bana dilo tša go tshwana le modeling acting gymnastics le ditalente tše dingwe tše e leng gore o di utulla go bana so let's find out more about what she's capable of follow me re na le ena re bone maphanka ga diale re bone maphanka re kgopela o di tsebiša gore ke wena mang le gona o dira eng Thobela Happiness Mariri ke thabetše go bona gape today you still looking so beautiful my girl nna ke nna re bone maphanka ke belegetše motseng wa ga Molebeledi next to ga Masemola mama ka ge ke nne le 9 years a nyalwa motseng wa Mamone ke mo ke le gontse today a nyalwa ka ga Masha and then ke tlogile ga Molebeledi be ke kena primary ka 9 years be ke kena college primary school ka tla ka tsena mo Mamone mo ba go bitsa gore ke Matobole primary school secondary ya ka tsenela ngwana tshwane secondary school go tloga go form 1 until matric ke fetše kae ngwana tshwane tše ding tša dilo ke no di dira ge nako e ntse e tšwela pele ke dirile ka ga re tseba gore ke wena motho e leng gore o thuša bana ka ditalente tša go tshwana le modeling le acting le gymnastics re rata gore re tlhalosetse gore ke eng ntho e leng gore ile go hlohleletša gore o dire dilo tše di so Happiness since ke tloga ke sa le o monyane be ke le ngwana mongwe a mahlajana like sekolong ge ba rata gore bana ka dilo tša a ba re area o molo mongwe a ya re sa se kgonang be ke le ngwane more ke rata te kgethela mo go tša acting ka re mola ke le mo go acting go ba go le ba ba ria go tša bo Mmasebotsana be ke rata acting ka pelo ka moka but ke kgatla le ke tša Mmasebotsana ga ke try ka mola le mo gore dilo tše ke di kgona ka moka and ka thobo ba interested mo go dilo tše tša mohuto ka tšwela pele ka tšona go ke fihla secondary mo e bo gore a ke fihla secondary still ntho e rata ke bana ba bantši and ka lemoga gore bana ba bantši ka mo sekolong ga ba kgone dilo tša thuto mare ba kgona dilo tše bo gore go ne talente bo gore ba e kgona ke motho e beng gore be ke ne kgatlhego go dilo tša acting le dilo tša di modeling
ke di thome primary to secondary so go re ke fetsa matric ka thomo tsenela manane go love life mo e bong gore be ke le grand prix ka gare ga ona so ka mo gare ga love life e be le nna ke ntšha go di talente tša bana ka bo kgone bona re ke kgone tšweletša di talente tša bana ba bantši ka ska jula fela ge ntso come ge ntse ke be ke tsenetse ya love life e fela contract e fela ka tšwela pele le tsona mo community ka bona re nka thuša community ya gae cause be ke se ke kopane le di places change le bana ba bantši and ke kopane le behavior tša bana ba bantši ka thomo bona re ge nka tla ka mo gae ka ria ntwe ka tšweletša tee ka tšweletša pele ka gotse ke kgone go tšweletša ditalente tša bana ba bantši ba bore ba rata the same ntwe le nna ke ratang cause this thing e be le passion ya ka mo go nna go bolela nnete. So tell me ke bana ba kae ba ileng gore ba o ba rutago ba ileng gore ba kgonne go tswelela le gona ba fihlile mo kae? Happiness ke bile le bana ba bantši ka kudu ke bile le bana ba 300 and something but mo gare ga bana ba ileng ba kgone go tswelelela is about 20 something ya bana mo e bong gore o mongwe wa bona e bile Happiness Mariri e bile wena ya ba o mongwe le go morodi wa ka ke Babi Maphanga ya ba o mongwe wa boraro ke Hope Mabule wa gymnastic ke bana ba bor ba ile ba kgone fihla go Talent of Africa National and then go Talent of Africa bana ba ile ba tswelelela le gona gape ba tswelela ka flying colors ba ile ba tswelela gape ya ke a gopola go Talent Africa mo ileng gore ile re gana go fihla go di nationals ka thuso ya gago mo ileng gore we were 5 also like ne re le 5 ba ileng gore ba tsweletse ba tsa go company ya gago. Yes, gape batho ba ka rata o tswa re le tsweleletse ka mokgwa mo hutamang go ne di hlora tse di tsereng ka kwa gare ga Talent of Africa gare ga lefase ka moka la South Africa le kgonno go tsa ba bang bana ba ile ba go tsa di high gold ba bang wena kweno ile wa go tsa di what's what they call this it was gold gape ka kwa go special title o go itse ka kwa go special title mpogolane ngwana ka monyane a ile go a gwetša tswela mai what do you call ke rata go leboga nako ya gago re bone Maphanga ke re go mmereko o sereng o sa re jale o tiše ka jale ke rata go le tia ke le ise gona ka kwa le difokeng ka mošate mo ileng gore re ile bona stage sa Kgoši Mampuru wa boraro ke ra gona ka ga Kgoši Malekutu wa bone ikazilame re sa le gona ka mo mošate re na le yo mongwe wa moetapele wa baswa e lego Mr. Mathume yena o tila ka dilo tša go sana le difanuoko le tše dingwe tše ileng gore di empowera bana ba banyane. For that let's find out more about what he's doing. Follow me. Ke re dimediša ntate Mathume le Happiness re gona ke rata gore o introduce ba tsebe gore kwena mang le gona ke eng ntho ileng gore o busy ka yona. Alright, dumelang ke na Mr. Mathume ke na mo wa baswa ba Mamone. Most people call me Mr. Fanok. Ke musolo vele ke rata ilo tshelo di progressive especially for baswa. So ke into jelo vele ke keep busy tswana ka tswana most of the time. It's something zelo vele I'm very passionate about in terms of development ya baswa especially mo gaemo. Go tlile jang gore le notice ita gore lena le nyaka go dira fanuwa mo Mamone ke eng le bone eng ke eng ntse leng gore ile empowerile or ke eng ntse ne nyaka go itsheletsang basa ba rena gore le dire fanuwa o ka lemoga gore Mamone ko mongwe wa metso mongwe le gore o magaeng ka kudu because Kukune is recognized as one of the poorest area mo South Africa. So ra lemoga gore gona le dilo tse dintse le gore sa challenge morago especially development ya baswa. So ra bona le bokaone gore re dire di programs le gore ditlo swara baswa di ba keep active most of the time di gono ba ntša strateng gore di gono ba ke tla re go ba fa matla le tlhotlheletšo o ka go wa bontšha gore gona possible di ka direga no matter where you are coming from. Okay, ka bane fanuwa ke ntseleng gore ke khale le gona le nna ke be ke gola ke dilo bona gona le fanuwa and then ka decide gore le nna ke nyaka go bona gore ga tse fanuwa ko ba dira eng so ke nyaka go tsiba gore wena ona kana gore ga go na le fanuwa ke yawe ke eng ntseleng gore bana ba ba sa ba ilena mo fanuwa kong main activity during fanuwa ke no ba cohesion go swaragana ga baswa go swarana ga batho to have fun most of the time and also to promote healthy living lifestyle. Those are the aims. But DJ go la fano ke ba le batho ba bantšhira le mo gore this is the right platform to raise awareness about different things. In the past years we raised awareness about gender based violence
and the lago level as keep as a separate Safanok, this year was last year 2023. So we the men speak out. Though we push those kind of activities, the awareness, promote whatever Lord Valerie, Reswar one career shokala kana quail. As Baswar is Levan Little College Lord Valley, the Fetchadin Chabaswa, the name would drive Raja Swane. Wrap up. Indeed, this is my Gazi. One thing I can tell you, girl, my Gazi, it's rich in culture and many talents. Rajali ke ka gara ga liobo, o me ke kopane le o mongwe le gore ke se ready. A se ready fela, empa ke se ready sa mongwe rena ke ra ena Kgoši, Malekutu wa bonne. Na ke le ntompe. Ke nna ntompe mo gatle mo hubedu. Ngwane ke ngwane e shukwa maphokwaneng. Kwa ga bo setla marago thobeyane kwa mafefe na ke le maatalane mo gatle mo hubedu mo gatla borote kola leihlo maru a tsoga kopane go yimo ya re go ke tlhatloga lolo la tshupa mabetha bokole ke re go bona mogwera ke se thele moletlane ka go tja mogwera ke se thele moletlana a tšhabile ntompe maatalane mo ga tša leputla e ba re go apere thetele ke batho ba la ba tswa go kwa ga matopo mo go dumo bona kwa ga bo ngwana mo hube bona kwa magajimaneng ke ba ga bola ga imanela ntola bo mamatima mo go shana shole le ya kampala tja tele etisha mo go bopele mairi a shala a sale go lelele batubatse ke tlolo botsa ka yona khoro ya maruteng khoro e ke kholo go tloga gona kwa marago mohumaga di go makatane o tswa ka magakala mmago Mampuru ena a bela ga go yona khoro e kholo ya maruteng yona khoro ya ga bo stamarago yona khoro ya ga bo ntwampe maatalane mo gatle mo hubedu rena re le ba maruteng re ta gantšha ka setšo ka segaga bo rena se segolo ke thomong go laetša re le ba bogoši jo bogolo wa ga Malekutu phenyana maswene tau ye tona gologolo ya bopedi ya go thibela tše bogale phenyana maswene o re mana ba nkgwetša ke ituletše kwa mahlole thabeng ya matlapa go befa ya go latlhiša batho makoko o re morwa Supiane o latlhile mekokwafateng sa mogoba go rataua motšhamolema o re ke ka nako le re le gona kwa mopulung o mose gona kwa tlharese borutu re gapa kgomotša ngwana theleji re gapa kgomotša ngwana maphiega re tlhaba lepono ka lerumo re re mmababei o re nna ke boa kwa mohlake mohlakamarole kwa mohloping wa bommasedi mosolo mathebo se dinaka le magogo iano ka tubatse ke boa phoko le phokwana mabi maramaga mabi magolo ka mabeding ke maya tshilwane. This is what we are talking about when we are talking about my God. This is my hood. And this thing in Taitagore, where you come from, doesn't disqualify you from achieving what you want. Ke rata go leboga ka moka ba thieletse ka moka le ba bogedi ke re go lena, this is my Gazi.